Muraho neza bavandimwe mukomeje kudukurikirana, nongeye kandi kubasuhuza bani nkabiriza mvugana amahoro y'Imana n'abane namwe, muri kumwe nanjye Iva kuri mikoro za TVS, nkambahaye ikaze mu biganiro byacu by'uyu munsi. Turi ku itariki hafi ukwezi kurangira, ubu ni itariki 26 z'ukwezi kwa gatatu nanone 2026. Tugiye kubaha bimwe mu makuru akomeje kuvugwa hano ku muhingamo, cyane turahera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, nyuma naho turaza nanone kwibanda mu karere ko mu burasirazuba bwo hagati, naho hakomeje kuvugwa amakuru adasanzwe. Ni hagati yaho Amerika nayo ikomeje nanone gushira umurego mu buryo ki iyi Strait of Hormuz ishobora gukinguka, ariko kandi bikaba byabaye akayobera bahinga. Muri kumwe nanjye rero nkaba mbahaye ikaze muri aya makuru yacu. Reka tuyohere muri Kongo. Intambara nanone zirakomeje hagati ya leta ya Kongo ndetse n'abayambariye hagati yabo ndetse na M23. Z'intambara zikaba zigize igihe kirekire, ubu cyane zikaba zikomera muri Kivu y'Amajyepfo, aho havugwa ibisasu byibasiye cyane abaturage mu duce twa Minembwe, zikanaza gusiga zikuyeho iradiyo y'abenegihugu muri ako karere. Ubivuga yuko ngo ubuzima bwabo ngo bwaba buri mu kangaratete. Ni amakuru dukomeje kumenya neza, ariko kandi tukongera kuyabagezaho uko byaba biri kose. Turi kumwe na bagenzi bacu bakora muri utwo duce, bakomeje kutugezaho amakuru uko byaba byifashe nyuma y'ibitero, ubuzima bw'abaturage bwaba bumeze bite. Ubwo ni amakuru turi buze kurambura mu kanya nyuma y'incamake ya gusa, kandi tubibutse yuko ibitero bya leta nanone bikomeje muri utwo duce twa za Minembwe, kandi abirwanaho nabo bakomeje kwirwanaho gusa. Kandi tubibutse yuko izi ntambara nubwo zihari, leta yari yamaze kuvuga yuko ngo bamaze gushiraho agahenge, ariko n'ubu ikaba yo itarakubahirije. Ni hagati y'agahenge kigeze gushirwaho muri Doha hagati ya 23 ndetse na leta ya Gisegeti. Ubu rero tukaba tugira ngo tukomeze tubabwire uko byaba bimeze. Intambara nazo zirakomeje naho muri Kivu y'Amajyepfo, bavuga ko mu duce twa Rusizi bivuga yuko ngo intambara zoba naho zamaze kubura, aho ngo leta yoba yakoresheje artilleries mu kurasa mu duce tuyobowe na 23 cyane akibasiwe. Bakavuga ko ari akarere ka Kabunambo kakomeje kuraswamo n'ingabo za leta. Naho muri Kivu y'Amajyaruguru haravugwa nanone abasirikare ba 23 bakoze withdraw bakava mu duce bari bafashe, ubu bakaba berekeje aho bavuga yuko hataramenyekana. Bavuga ko ari role strategique y'abasirikare, ariko kandi ibibazo bikaguma biba byinshi mu baturage. Ntese ko mufata uduce mukongera mukaturekura? Ibi ni ibibazo abaturage bakomeje kwibaza. Ibi rero bikaba bituma abaturage benshi ngo babigenderamo, abandi bakagirwaho n'ingaruka z'uko bari kumwe na 23. Hagati aho rero M23 yo ntacyo iravuga kuri iryo subira inyuma, ariko bikaba ngo biteye abaturage benshi impungenge. Mu duce twa Rubero aho bahavuye bakerekeza mu tundi duce, ngo bamwe bakavuga yuko ngo baba bagiye kohereza cyangwa se gutanga ramforo ku duce turimo intambara, abandi ngo byaba ari ukunanirwa kwa M23. Hagati aho rero turacyategereje itangazo cyangwa se icyo M23 bivugaho, kugira ngo tumenye neza iki cyerekezo cyaba ari ikihe. Hagati aho kandi intambara zirakomeza, si muri Kongo gusa ariko n'ahandi intambara zikomeje kuvuza agahuha. Ubu kandi turongera tugere muri Sudani y'Epfo, naho havugwa intambara none zigikomeje, ndetse ho ngo n'inzara ikaba ari nyinshi cyane. Naho Somalia yo ngo bugaragwa burenda kwica abaturage. Reka nanone tugere muri Aziya cyangwa se muri Middle East, Aziya y'Uburasirazuba. Turaza kwibanda cyane ku ntambara ya Iran na Israel ndetse ifashishwa na Amerika. Iyi ntambara imaze hafi iminsi irenga ibyumweru 4, bikaba bivuga yuko rero iyi ntambara imaze guhitana ibintu byinshi cyane kuruta izindi zabayeho hagati ya Israel ndetse na Iran. Ibi bikavuga yuko ngo iyi ntambara imaze guhitana ibintu bikomeye cyane, kandi abenshi bavuga yuko ngo ni intambara ikomeye nk'uko ngoreshejwemo ibisasu binini cyane bitigeze bikoreshwa kuva mu ntambara ya kabiri y'isi, haba ari ku ruhande rwa Amerika cyangwa se ku ruhande rwa Iran. Ibi rero bikavuga yuko ngo intambara itaza kuba iyoroshye, nubwo Israel ivuga yuko ngo bakomeje kwelimina cyangwa se gukuraho imitwe y'ingabo igize kino gihugu, ariko kino gihugu nacyo kiracyakomeje kurasa ibisasu bikomeye cyane, ndetse ubu kikaba cyavuze yuko ngo gishobora kurasa ubwato bwa Amerika bwa Abraham Lincoln butwara indege. Ubu bwato rero ngo bukaba ndetse bwanarashweho ibisasu bigera ku 100, ibyo Trump yavuze yuko ngo byavuye mu gihugu cy'Ubushinwa, ariko ngo byose bikaza kuraswa n'ingabo zo mu mazi z'Abanyamerika, ngo nta na kimwe kigeze kigera kuri ubwo bwato.
ubwo rero ayo niyo makuru twari tubafitiye muri Loriste, gusa kandi tubibutse yuko iyi ntambara igikomeje hagati aho ngaho, naho ibiganiro bikaba bikomeje gukenerwa, ariko mu gihe nanone Trump nanone yari kubivuga yuko ngo ni abantu batagira ishingiro, ngo ntabwo mwaganira nabo. Ni nyuma yuko yari yavuze yuko bagiye kuganira nabo, ariko nanone Iran ikagaragaza ko nta bushake bwo kuganira ifite, ishaka kuganira na Amerika. Hagati aho rero twongeye kandi kubiriza mugira amahoro, ubwo nayo makuru twari tubagije ngo tubagezeho y'incamake y'umugoroba, mukomeze mugubwe neza mu byanyu no mu banyu. Mwari kumwe nanjye Ivan kuri studio za Micro ya TVS, ubwo mbahaye umunsi mwiza, mugire ibyiza, amahoro y'Imana akomeza abane namwe, mukomeze mugubwe neza. Gusa kandi ntago nasoza ntarababwira yuko hari umuntu ukomeye cyane wo muri Iran mu gisirikare ubu wabasha kwicwa n'igitero cy'ingabo za Israel. Uyu bikavuga yuko ngo yari umukomando ukomeye cyane warebaga ibyo mu mazi, ndetse akaba nawe wari watanze itegeko rivuga ko bagomba gufunga Strait d'Hormuz, cyangwa se aho ibitoro byahora binyuzwa. Uyu rero akaba yishwe mu gitero. Netanyahu akaba yabishikirije mu kanya gato gashize, yavuze yuko ngo bakomeje gutagetinga cyane ingabo zo muri Iran, aho bavuga yuko ngo bashe kwica umukomando umwe wayoboraga mu mazi. Uyu mugabo yari afite amaraso menshi mu maboko ye, gusa kandi uyu ngo yaje kwicwa kandi bikoreshejwe indege, ngo nubwo rero waratanze rino tegeko. Ubu abantu bakaba bibaza ndetse ubu Strait d'Hormuz ishobora kuba yafungwa cyangwa ntago haragera. Gusa kandi ibi nabyo bikaba bivuga yuko Strait d'Hormuz ishobora gufungura ku bantu bose, gusa usibye Amerika ndetse na Israel. Ibyo ngibyo ni amakuru akomoka mu binyamakuru bya Iran. Murakoze rero, mukomeze mugubwe neza, mwari kumwe nanjye, ubwo naho ubutaha, mugire umunsi mwiza.